Karbi translation of Rabindranath Tagore's Gitanjali released in Dipu. Good morning and welcome to Karbi Anglong Live. I am Jirbon Kilingpi bringing you news for this morning, and now the news in detail. In what can be said as one of the best news for Karbis that has come from the world of literature, eminent Karbi poet Hangmiji Hanse had done the Karbi translation of Rabindranath Tagore's Nobel Prize-winning book Gitanjali. The book was formally released on Friday along with some other books. The program was held at Rangsina Sarpo Cultural Hall, Lorurangso, Dipu, which was attended as chief guest by Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, along with several EMs and MSs, board chairmen of various departments, Padma Shri Rongbong Terang, KLA President Hidinath Rongpi, Karbi Cultural Society President Chandra Singh Kro, among other dignitaries. Among the books that were released on the occasion were Karbi Lam Tasam, a trilingual dictionary edited by Khoya Singh Hanse, Karbi translation of Gitanjali by Hangmiji Hanse, a collection of Karbi essays, Nelam The by Long Singh Teron, Karbi folks song translated by Longkam Teron and Dr. Dilip Kumar Kalita. These 4 books have been published by the Anandaram Borwa Institute of Language, Art and Culture, ABI-LAC. Guests and speakers at the event had praised the writers for their efforts in bringing such a good work for the cause of developing Karbi language and literature. Independent researcher Dilip Kathar also released 8 different charts of name of birds, vegetables, animal, flowers, domestic animals, insects, fruits and parts of the bodies in Karbi language. News Desk report, Karbi Anglong Live. Ingdeng plikebra troksi Karbi riso nimso ronga jepan nangletum kachisik doluma. Jongse avelang pulote nangletum prabjin pen kopima kenang sorahormu non pen chisekik bom non. Karbi riso nimso ronga jepan ili Karbi ara doan RDCP dunlona, achithe pading lona lapen pirthe dang pachithang dunlona. Lapanilitum Karbi Anglong Live ahin pen nanglitum kadto ka web hanstame non ke bangji ingdeng plikebra troksi Karbi riso nimso ronga je katalon along kachitu tun pejia phansi chuning rilong. Dun lonang jutang kaching hon aradon dun pen sheto lonang kardom. The Karbi organizations in Sonapur had on Thursday held a press meet in Sonapur with regard to spreading of false propaganda made by the self-styled Amri Karbis. The organization, which included KSU, alleged the Amri Karbis of indulging in creating confusion and misleading the people of Damra region regarding the mass meeting to be held today. More from our correspondent's report. There will be a mass BJP joining program today at Sonapur, which will be purely a political meeting and no social and student organizations are part of the program. However, the self-styled Amri groups have been spreading the misinformation that Karbi Students Union, Karbi Cultural Society and other organizations have extended their support to the political event. The alleged group have been visiting village to village and urging the people to join the meeting, telling them that the social organizations are also extending their support to the meeting. আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ জিলাৰ কমিটিৰ হৈ এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে আমৰি কাৰ্বি জাতীয় সংগঠনৰ শিক্ষক নেতাবিলাকে কাৰ্বি সংগঠনৰ অৰ্থাৎ যেনে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, কাৰ্বি আৰএছএম, কাৰ্বি বাংথেয়াছেন, অসম ভৈয়াম কাৰ্বি দৰবাৰ লগতে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সমূহ যিসকল নেতৃত্ব দি আছে বিষয়ববীয়া যেনে ধৰণৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখে বিষয়ববীয়াসকলে কাৰ্বি ছাত্ৰ ক্ষমাপূৰ্ব আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত যি তেখেতসকলৰ ছয় জাতীয় সংগঠনৰ যি আহ্বানত যি আমৰি কাৰ্বি গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে অহাকালি 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে তেখেতসকলে যি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা গৈছে এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ কাৰ্বি
জাতীয় সংগঠনসমূহে তেখেতসকলক সমৰ্থন কৰা বুলি তেখেতসকলৰ প্ৰচাৰ যিবিলাকৰ সভা অৰ্থাৎ গাঁৱে গাঁৱে তেখেতসকলে আমি কাৰ্বি জাতীয় সংগঠনে তেখেতসকলক সমৰ্থন কৰা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। গতিকে আমি আজি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ জিলা সমিতিৰ হৈ মই ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে তেখেতসকলক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই অপপ্ৰচাৰৰ দিশে বন্ধ কৰিব লাগে। কাৰণ আমি কোনো ধৰণৰ কোনো দিনাখনে তেখেতসকলক একেলগে বহি আলোচনা কৰা হোৱা নাই বা প্ৰস্তাৱ বা সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই। তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ এটা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। তাৰ কাৰণত আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজক বিভ্ৰান্তিমূলক এটা সৃষ্টি কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ দ্বাৰা আমি তেখেতসকলত এই অপপ্ৰচাৰত জড়িত নেতাসকলক আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমি তেখেতসকলক গৰিহণা জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এই অপকৰ্মৰ পৰা তেখেতসকলে বিৰত থাকিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে নঘটে তাৰ বাবে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক। আৰু তেখেতসকলে আমৰি কাৰ্বি জাতীয় সংগঠনসমূহে প্ৰতিটো গাঁৱত আমৰি কাৰ্বি গণসমাৱেশ হিচাপে মানুহবিলাকক ৰাইজক আহ্বান কৰা গৈছিলে, অনুষ্ঠিত কৰা গৈছে। কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমৰি কাৰ্বি গণসমাৱেশ নহয়। আমি যিখিনিলৈকে জানো, এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনিলৈকে আমি জানো, সেই গণসমাৱেশ বিজেপি যোগদান গণসমাৱেশ অৰ্থাৎ কাৰ্যসূচী হিচাপে হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে প্ৰতিটো কাৰ্বি ৰাইজৰ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত ইয়াত এটা জাতীয় সংগঠনৰ গণসমাৱেশ নহয়, ইয়াত এটা পলিটিকেল লেভেলত এটা গণসমাৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে কাৰ্বি ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ, এই গণসমাৱেশত আপোনালোকে আহিব নাহিব আপোনালোকে ভালকৈ নিজে বিবেচনা কৰিব। The KSU and its allied organization had condemned such acts of Amri Karbi organization. Further, they had stated that they will never accept the existence of a separate Karbi group by the name Amri Karbi. They had asserted that Karbis are united and no one should try to divide and harm the unity among the tribe. Nituraj Ronghang's report from Sonapur, Karbi Anglong Live. The regional party APHLC had on Friday held a meeting in Kuligaon. The joint meeting of the people from 3 polling stations began at 11 a.m. in the morning and was held at Chingri Club. The meeting was chaired by Kuligaon Polling Station President Kison Togbi and was attended by APHLC CC President J.I. Kathar, Spokesperson Angtong Inti Kathar, Organizing Secretary Kursing Timung, Legal Secretary Samson Teron, Deuri Teron, APHLC Women Wing President Basapi Bibi, Bompo Kathar and several other party leaders. During the meeting, APHLC spokesperson Angtong Inti Kathar said that the populations of indigenous tribes are decreasing rapidly in comparison to those of the other communities. He said that Karimganj and Tripura as a classic example of the situation of the tribes whose land and territory were ultimately captured by outsiders. He said that locals of Karbi Anglong have to take strict action against influx in order to protect the land of the district. Organizing Secretary Kursing Timong said that in 1952, Karbi constituted 96% the total population of Karbi Anglong. However, now the Karbis are only 44.60%. He also said that once the ratio of Karbis decreases in comparison to the other bigger tribes, other smaller tribes will lose their identity. জাতিটো পিছ পৰা মানুহটো বৰ খুব চোকা। তেওঁ বেৰিষ্টাৰ আছিল, ডাঙৰ উকিল আছিল, লণ্ডনত কাম কৰিছিল আৰু পিছত আমাৰ দেশ স্বাধীন তেওঁ এজন আছিল স্বাধীন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁ আছিলে। আৰু তেওঁ আমাৰ গান্ধী মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু তেখেতলোকে কৈছিল আপুনিয়ে লিখক বুলি। তথাপি তেওঁ ইমান ডাঙৰ নহয়।
ame bang ke pa ta ni ani bang ta dong ko la pu so ni dam nang ka ne be si de la son an ke ne ambedkar likhi hoye man der ate bang itu ke dam ahok pet pot tel la ino so ke ni mare da ni bang la no itu no ke ma ke ka pe ke nang thang da de Karbiang no no so ke mari no ano ni lang no asitang itu an ke ha ba sai ana bang ke ni no tap na Makanya putang dari itu mati ini loh, ada tinggal komun elu, abang kita kembali ke najonnya President Jai Qatar in his address stated that even though the party had not been able to win the MP elections in 2019, their party have now been continuously receiving massive support among the people in the district. He expressed his hopes that the party will come out victorious in the MLA elections. He also assured that once elected to power, the party will work dedicatedly for the development of the hills areas of Assam. Anantarang from Bokajang, Karbi Anglong Live. Those were the news for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live and have a great day.